Sigjang atam sa sal apam atam ma cha ka sharan ra song vai maraghale ka ka thel so gai Krista wi mingle kya shi ba ya ishi wi yaw khoma kala yaw hom shin na igatha lila higatha aman saklak ka hai atam kala apam chikak mi wang ning shi ka chung ka phom sok tale kala razang hai church member psychoril iwe ring pha salam mi dale kala itumli ka sak va rale matai me kap ta ning shi mi dale hi tha atam sampang ka sak wi wang ina iwe message ma za tarang ka shin ka rally se asa se ka thara riva no we tuina thermai no we tuina mashung mai kala no we tuiva kringa tuine iva khanga jan ne mo to ka ne aure atami tharan no we mangali kala nawi mi bing wi mangale ina nawi ka thara tu shaki saki da ngani ngai re proho na nga chon milu na namu tu ing sak ngai ji ra aure tu mitran itum ka tong ali ra shaki sak we tam sang sak milu kala nawi thara tu hi tum na theishin khoi laga na hanga ya tishu da itum ni ot sagai na sa sok na sak milu atam pung nawi pangli hor sang da le jishu mini sa sar ka po ne amen achiwi kanawa advent hiwi team na lake shineji itumai than me vana la hangai re kala ina Matthew chapter 2 we verses 1 to 12 le ni hewlaga jile pesin salaga Christmas sam ka phangwi ningchuk ka chiwi maram le ina shaki sangai Christmas rara dale kala Jishu Christa ka bharaj mik so rara de le ki chena mi ping na ningring ngate ngata da kala I chi chawi ningchuk ngate da Christmas kala Jishu Christa ka bharaj mik so hi ngarai ina shapshina wa ka wi sermon khangna sam bangai 91% America we shapshina bing na kala vreshi bing na Christmas mo yoni je kala 81% ma vreshi bing na la Christmas mo yoni je atumi Christmas kamayon we ningrin kala ningchuk he ngate ngta sere itum na la aru honi thedle re shopping mall le wa ga wa Goroda mall kala Phoenix mall ka thali wa ga wa atumna Christmas tree kala Christmas with decoration ma thalagan hek mahel lagan shem ga ji itumna ka thesam mangai kala chati shuda atumui ningring lang te le re Christmas season hile lake lon bing na ma thalagan atumui business sasang quick vai da atumui green sada Christmas ila tada kamayon la masaba bame kala mi kai kana tada Christmas iwa tada khanga chawi phani ne ta khuilaga Christmas kamayon ila leiba bame ka itum chikathawi ning chukli ma changala ka changkhat ajiwi season hiliwa vrevra na awi khuluma now mera kamang chije na wi wangena I wi wangena oguthi hile jihokran ne gi ningring kala mashung la kana chiwi ningchu kana itum Christmas beyond se gi hi inare makeup da hangai ari itum na Matthew chapter 2 verses 1 to 12 hili ka shasa mangai re Bible tu bumi hili ngi hewlaga itum na mi ashang katum
we ena Christmas khangarai we maramle kathai sambang dale khresa da mahi githema ping wise men or majai da jade itumna atumi kharjan kapa adam chitran kala bible lik yang adam chitran hot chak hai ma jang mi mane mi kai kan hang da scholars kai kan hang da atum hi ari hon irang da jadak le iran da jadak le country join la khrani chi kala india itum wi ngale wen la khrani da mi kai kan hang ngai kala atum na jishu kristali phara laga atumui odrom ji phut laga jishu kristali gift kathumi je kala kathumi da itumna bible lik pasam mangdare jiwi wangai na mi kai khana ba atum hi mi misang kathum nei da hangi kho hot chak kai ji itumna bible le mazang mata mathai thure kha matai la kana ina auri hang hai ba wa atum mi ka ji wen ra kala atum mi ka ji ka thami ka ji lam ma wa loim re kha jishu krista phara hai re ka je na atum na jishu krista li phagra wi ningring kala ningchuk ji itum machung rum se kai gan hang da atum ye philosophers kala astrologers ka chang sira wi maram le ma thala na thei ga hai mi ne kala jiwa thi jura atum na phagra ne da hang ma hei ga them ping na jishu krista rara le ga ji ena atumna atumi ning kala atumi ning ring le da jishu li phagran oktuwi muchutli yang laga jishu li phagran itumna verse 2 li ka ba sambangai parag haya juti wi aunga jikli le kala da atumna hirot aunga le rang hande rang thingte kala jimning la jimang man chila awi siraji itumna thei jiwangani itumna phagrani jide chitagawa atumi jishu krista hi juti wi aunga hi ra phara haire kjiya tumna ka thei da glenda kala siraji jishu krista juti bing wi aunga wi sirani kje atumna theishin gwilaga muchuchi thei ka jakjagai laga ningring le da phagra nei jidla kala atumna khrin le laga atumi khrin le laga juti bing wi aunga le phagra wi songja je rimpala kai songja maning ne atam chitran kala auri hon itumi thoughtly itumna compare ga sa atam chitran chiwi atam atumwe atam na itumwe atam hing ngatai hang hai atam chitran internet with facilities blame ne aru hon atam li vai thumma apama khali vara jikhawa internet with khang chon khil ga gps on thala ga da mebli shu laga jate kha chitran atam li wa atum chikita facilities blame ne kala transportation chitran atam li flight blame ne itumma apama khali vara jikha da pai lagai na aron wa da apama kha na apama khali da pai lagai pai wa pai shabai kha chitran atam li wa chikita facilities sa kala blame ne kala atam chitran chiliwa ngi nga cham lak hai songja ga jadli ngi nga cham lak hai atam ne songfuli kli ga sibing kala phamu ga shopping na rim laga rek laga khle atam ne sayur wa yuling ngi laga ga jad atam ne kala mi ak hai na mi ak ma thai mu si khawa ji awi yang she na da ku atam ne chak chot laga kala chak ka chot atam le atum na ning ring le laga achu atumui muchut che juti wi aunga ji phra hai re ta atum na salaga ali pha khane kala atumui khrin na khikla jagawa itum na verse 2 wi last part like bottom jitran ka thai samung de
itum ali korum gwai krane jide atumui mirin jigat laga atum na Jishu Krista judi bingwe aunga jile korum gwai chaka chot laga parai itum na mahi gitem bingwe na tamkui bai dele mahi gitem bing na atumui mirin jigat laga kala atumui mirin kejigat mang machila atumui li kle aman kesaka sinala kala nganam ka pha thaula angang nau Jishu Krista li jigat ejite kala atumna Jishu Krista li pha balaga wasam bangai jena atumna rimphai jite atumui kaleje rally jigat ejite achi Christmas we season hilil itum na la atumui thada itumui uklung khamang solaga leigshi na rally hamsang laga kala uklung khamang solaga Jishu Krista kamar kaprad jimi so gon atamni itum na Christmas we shopping valaga shim pem tingay na ot thong thang lokhui laga shimle ungkachip shablabai ka mi gate magtuka achina khale nana mang chonra khava Christmas we kaklat magathaya vrishia kang saure itumhi jena mahay gitem bingna atumi mirin chikat laga awi atumi kleji rally chikate kala ranala awi kleji mikumo itumle miye itumnala itumi uklung kala legacy je rally chikat laga achiwi season hile mayonse kala Christmas hi mayonse kaji ina hangangai ni ka khniale hirot aunga na pauchi shalaga ning ka shakla ka wajide khanang la ka wajide jiuti bingwe aunga ra phra haire da mahe gitem bingna hirot aunga le ra ga hangai na ra khangan chingai na hirot aunga ji khanang la ka wajide kiwang ana khanang au hirot aunga na theye kali ga sada juti bingwe aunga ra phra haire ji khawa mo shoilak la iwi umpam kongle anara khuyawra ji hirot aunga na thei kala juti bingwe khangaja thishuda atumi aunga ye atumi miru wena aunga ye saplungra kala aunga ye David wi dhara wen rab rungra da atumna thei atumna chithanga ji ka hirot aunga va nga khai khang gai miur ne ava Edomite nga tei khang gai miur wena ana aunga sadak le ne atam chitrana chile Roman wi sharga we adzingli Roman na mungau gida Roman wena ale appoint salaga tudia kanung chile ana ale aunga sang sakdak le ne kala judi bingna atumi ningli le atumi aunga mesaya ratang atum Roman sharga wena ningkhan sa mangora Romna bingna mungdak le jiwena atum ningkhan sa mangora je atumi ningli chang hirot aunga na judi bingwa aunga rara dale kichi pauji shalaga
awi ningli pijar ga sana kala awi ningli jingri mo pampai thui kala hirot aw ngana akorli phakre kui ot saksai jide itumna verse 7 and 8 ka patam jitran mahe gi temping na hirot aw ngale prag hai juti bingwe aw nga jikli legle darak ne atam jitran a jingri mo pampai thui kala ana mahe gi temping le kala jili le dak le scribes ping aing gi temping kala pamong ako ka ping le ana hokwi le ga kada dara sokle kala kada kali pragre ja hirot aw ngana atumning ngatingi kala anna hang hai mahi gi temping le phawalo natum thalagin phawilo kala phawil ga ilila unghang lo ila wala ga ali akorum rejde ka awi alungwi plan jiwa ngatei hangai na le sai hirot aw ngana anna mungda le laga atam le kamatha otra ka sai itumna thochan ka pi gai bingwe na ka theisam bangai anna mungda le laga regisam tra ko khrai che judang le construction what talaga na tra ko sa gai le dang kala temple la khorom shimla an renovate sal ka talaga na hai tang ka sai kori he anna awi uklung ni yang dong jingda ka samning ne ka a hi miur te we na aw ngara ka sa sawida mi bingna ale musot mi vaira no da ale favor sar no da ka sa ne da hangai ji musungi akorli munari mai salla uklung liva turshi hai khashi hai kala thochan ka bebing na hangai hirot aw ngawi miring pai jawda ana awi ningli chingri ga haimlela mili wi gishi mikpai gishi jen awi miring atangai da hangai hirot aw ngana awi naumera katum kala leshme tui ga ja prevel le sadate khywangla jagawa awi umbong khongje atumna ka khui hai pai shine ju wangai na saktat ne da hangai kala ana ma thirang laga khida da ukhum ta laga thi I thi thang jemik so judya li le da gleya ka thema bing thang khame bing ko tongali jericho le rak jing saklo kala I thi thang atum gudong li satat lo da kum ta de maramma hirot awung na thei wo ali mi ping na mning chang mane chui wangai na I gi thiatam di tran I wi wangai chap mi ka wa mi mle samre da ji jena atum ni I thi thang sata da khawa atum shi shim phuna atum wang chabre ji da khawa I thi thang mi chabre da chui ning ring le laga chui ning chu kai na ana hi ta order la ka ta ni ka awi ka phaning mong sum mi thum ni da hang ari hon totally kala ari hon wi varishi ping wi nga chai li la hirot aw nga wi thada akordi pharek laga kala phaganing ot saksa da varishi ka sa changkap tale mi kai kan na them mai haura kala kasung mai haira kala thang mai haira jikawa khunta ka vai salaga da ningli mikpai ka shiwi ka shiwi ning jangla ga vrishi sadak le mila changkap tale kala mikai kana ogutui wi position kala ogutui wi sinalu palan ni khrom laga verali malai hai laga ngore ga sali mangajila chatakle miur la changkap tale itum vrevrawi wang ne chakawa ogutui nga phamle kala position sinalu palan le mukroma se sai kori vrevrawi wang ne itum ali hamsang la ali chikat laga kathara vreshi akang sada okthise
kala ina hang hai pava achi wi season hile verana itumli kami tammi haidale verana itumli legacy tammi haidale verana itumli mikpai gishi wi gishi matammi haimene chiwi wangena itum season hile legacy leishi kangrok kala verana itumli kami da migthei vreshi agasada itum Christmas season hi mayonse kaji hi ina hangkang haine kanaw asada itumna verse 4 in 5 lega ba tam jitran pamong akok ping ina yarui ayin ka temping we ningchuk la ka thai samang dale hili shepchitwili hida ka piedre de chief priests and the scribes kini pamong akok ping kala yarui we ayin ka temping kini atumi kichi ka mi kala ja ka icham cham lak hai mi mning ne juti we dermarin we wangaina we songaina itum hang se cha ba tuma chui lak hai kala mi na yangala ka khaya sipai lak hai mi ra khani aungali whatsak rumabing kala mi bingli tamji thai ka shapa mi bing them thangmai lak hai mi ru ne ka itumna atumi kharchanena verse 5 and 8 ka patam jitran atumna theye mahi ka temping na hirot aungali rakhang han adam jitran atumna hangmi de juti bingwe aungara phrare ka jatumna thede atumna hangmi de hirot aungali kala mahi ka temping de apamain dangda atumna hangmi de jutia we kanung le phrare chi atumna hangmi de ka changkat atumli huimigi chi atumui mesaya ra ka phratam jitran atumna ningta ko ko ne pamaude Jishu Christa ra ka phra atam jitran atumna ma phawa thu de phawa la ko khrom gwai ning ma chang thu de itum vreshi pingla Bible we tuite pamong akoko ping kala yarui we aing temping tada shahaire Jishu Christa raga prachimik sho rada legji itumna arugoni season ni pastor ping na Sunday gi da vaw malandale ka itumi uklungli king randale do Jishu Christa li sambang gawai kala awi ka prachim gi sholi ringa pha kamatane na legacy otsak salaga etum moyon gawai sadalega mani nga ka pamong akoka ping kala yarui we aing gi temping Bible we tui ser khai atum ping da rara da legacy thei shahai salala itum ning tak ko ne pam dale gale aru etamitran itum gotong ale ning li hi machuk masangai dale mai gi temping na parag hai mezaya le phawalaga atumna atumi uklung kamong solaga ningshi wami laga akhorom kala hirot aunga na Juti bingwi aunga ra phra haire gichi pauji ga saina ana ukhnangai kala pamong akoga ping kala yarui aing gi temping na phra haire gichi pau salala kala thei laga ningta ko kaina pamawe itum kichi ga tha miuri jangdale to Vreshiping Mahe gi temping with hada Jishu Christa ka prachim so khon naga
ring phalagen na ali wasam bangwai ngaran telela maninga kava hirot aungo wi thada arui hon wi season hili mikpai gishi wi gishi ju ning jang laga season hili pam dale khle itum season hili ring pha kama thanen Jishu Christian na kala vrana itum le legishi tammi ga haji itum ji practice alaga itum legishi ji khong nai naw le masot naw bing ding lon se kala ina matala ga na hang hai bawa Jishu Christian na o guthi hili rathang avavu vrevra ena mikumo itumping la cha da pam da kle kala tala ga na pam da kle atam jitran Jishu Christian na o guthi le rathang itumli ngishit mi haire kala ngishit ki mi ne ji thaikwing singai chui wang ena arui achi hita da itum vrevra in naw sa da ida pam da kle ne Advent kichi hi Chihuti pingwi wangwa Jishu Christa atumwi Messiah ogutu hili ra prara kichi kangrai kasane kohon kasane ka vreshi itumping Jishu Christa li kwisang ghai vreshi itumping wi wangwa Jishu Christa na ogutu hili kakhne la dragi kichi ji kangrai ne itum Jishu Christa ogutu hili no wangena kala iwi wangena ali shit kasanga bing wi wangena da drada le ko itum khangran sa se kala Christmas season hile itum legishi ina rana tammi gai awi legishi chi itum na kwipung laga aka ina aka le shing roga ko tom rog laga wi shat yang shat wi ningena Christmas ma janga yase khang chon ming rog laga legacy wi ningai na itum Christmas season hi mo yon se sai korale ring pha Christmas kala sokmi kum thang sar no chi ina hangkai ni nisla gai